and Busia Penny free court will fee and would dimmy baba Johnny Abusia and young one see court where Busia Penny Edimmy Johnny Uncle Sheke Airport. Assembly more with them 70 year deja. I hire greater one TV. Metro say, don't sababa subscriber to me, so I like it. What comment to what sham or the phobia and your beer share. A file, mammy, Akosia say, why the legal wife of that Lumba, a file, Busia Penny, and half a priest for your Dobrunino, our high courts. I was seeing any about PM nearby court no, mammy, Akosia say, went to me, and so that the Lumba near Akosia ben Poma and Estina for Sue, Eba Bejinemu Edemano, and don't me better, mammy, Akosia say, where to the Dobroniama. That Lumba Busia Penny to me, baby PM, ever has say, now be PM no, and that Lumba Busia Penny suits. Come on, if I say Busia Penny, Nankadi, Abrania, they been once what to tune to man a day. And was it there be an name per such as say, oh, be a media for themselves a penny in my baha, ain't see, record to them honor, and I don't more for fras some no. Or fras some no, so I was a penny in Crata, but actually said. Busia penny so filing the case in co. Into a best rebusia for Busia penny ran and once now for Monco Camom, Nebusiano, and ye be Biabo San said that the Lumba a legend, or no beer what say, and Kedina assemble courts, yet the crampona, none can you which, and so still na Marcosia say, where Busia for say, Kianeke, a was a pepe pay to 2 years. Lawyer didn't send me to Jan and some of the 2 Janity, a more. Don't worry. And until you see a trainer, you have a sancrata answer. But could be an opera no file. Or say, or challenging capacity, a casual big capacity. That is a person says, to say, we need to meet so to meet us in the backward. 7 June, quite, but so just 1 year. That's what the application about Nebuchadnezzar Penny Croya lawyer and the buy. And the court is over tea, with tea and we are. Now move on in Junction. A quite before so dear 7 or my bear 1 month, dear with their free. Yeah, and let's go to the 28th of this month. But we are too experienced to allow them to do that. You get the point. We are too experienced. And then I can say a general cost to bear 50,000 next time on the day. But court and say permanent and extra. So, lawyer, are you positive your client is going to win this case? It is tried. Every lawyer here, you can ask every lawyer here. It is tried learning, say, you be winning. Tried learning. To make me dakura in your research. Because you are winning every year. There's no other league. You see, the Supreme Court has spoken. And this High Court is bound by the decision of the Supreme Court. And the authorities are there. So, I don't know what they have under their sleeves. But it's quite interesting. Buy no bedroom abuya as we abuya so mo bank one there no bedroom yan so pass we oda oni amane bia na in fact if you social media cry omo sympathize with no doso ese omo time no na obi a onye slake me bia support no na emra na nim social media won support emra na nim za menya slake me timi ye kuna maybe za o ya kan ni slake me ye kuna empna ye kuna nti emra na nim ni amane anim nyina ye di bi oh so then you also obisa obi a won kwaji obi kunu bia ye slake me
Lẹ́yìn náà ká ṣe lumbe ní abad now. Ẹ̀dẹ̀ tí wọ́n ti bẹ̀kẹ̀ mọ́. Baba koto bebo akusu asewa chido. Ama Ghana nyina hu se enua ma no. So nim se lumbo ni nua be ma. Owo nua ma, obi nua ata akusu asewa chi. Engrofo no mba social media om se lumba nua. Me ye coordinator om nyina they are busy bodies. Obi hansuma ho. Power for Oma di papa. Akusu asewa so sisi enye ye. Se binyame ama me kwa me tia se o. Me ma me ma kusua lord e. Akusu asewa da onda. Social media no say wo boss enkofo any abre binu ma emotional ba titiri abrochire for wo mo so mo so aware ehwe bia na bibi we atu we hu ni say nkunimdie koma ye ma me akoso asewa enam so be ma ema awade ehun say ampa o ma wade e court na bo ho ban. There will be liberation, and this case is not circumscribed to Ghana. It's a universal matter. Ghana need be over or Iceland for interest room because the ball of my dear home by. And in the union, I push and a baby no be at us. Young Quataro be a Kunachi motor and fish and another Kojawa dear. Our dear a legal terminology. So be a warrior and also be Maria. Who will be one just our and the minute to so Barbie Bass on Lumba or two and to also by Yakuna. Yes, one that tran of Bray. And then Tran who did that. What's ya will be a star. Now in Natna, what's what bread? The end of the Sikana would know our brand. I say fans now dinner our bread. Which one? Your castle, your castle, Lumba, Nianka, Umfa, a more bomasso. And the crazy mamma, because I one name in your very require Lumba fast. I know there may not within my purview. Will be a man instructions. Tell me, person make us our family. Yes. I didn't know what Siamfa Asidamano, Asmudie, any pepe or any no prayer, and a yin I pay. See a young pioneer Somono, where justice God, Umua Tenchia, and now where you Risia Adamfo, where you Kunafon in answer so Ekunu, and where young Kenyan answer so Eja, into a young pioneer train on Pebasabasa. Nyango pompe basa ti de sinuma mi akoso ya se wa oda wona na wonto aye yenyum so what you say no nkenka Exodus 14:13 to 15 onkenka ho so what you say and am 2 engofo for say ona na onim ensem no na omoye bosremuka no ewade ma me mo scripture Matthew chapter number 12 verse 36 to 37 was asemfo bia onipa da sani ubeka no ubebu akonta wo atemu akonwa anim papa o boni o wonu asem no obegina bebu a obem na wonu asem no obebu a ofo enti yepe asumdue abusu apani afreme se opese nyina ehia na ye na peace eba ye de outside court and judge ne say on makwan onu kwa de ne kwa no se enti ase ba ne ka se mfanse ma me akoso ase wa ena brother Charles Kojo Fosu Daddy Lumba. So what you say? You are my brother. One be farm en kola brim. Ti e wari ma me akoso ase wa e wo kumase ya no. Bo me nso na me ka ho. Na wo ginemu. Na me ginemu. Me your pictures be brave kwa me ka ho a. Me front to my white. Ena me brother Charles wo front to my white. Who show picture? One with that picture. Thank you. Me your pictures be brave kwa. Ya metimu bi ne ye no ho ade. And I'm in action from La Paz to Achimota to Dome to Tantra. It's minimum Akosia say for years. Your mammy Charles, one can't tell what that say one name Mammy Akosia say way die. Debbie. Even Michelle, my brother Charles Spiritual to East Legon. Our executive, despite no more. Emma, you hagi on just say any GN one name a Kasai. But also there's one can be also a name Mammy Akosia say wa a Jaida. Na ma akosia se wa ye so tro krata so kujawa de eno so wunim hu nkomo kakra ma men kan sem ba ko nchiro minim hu bibia ba de tie ne se oni wura te ho ana woni oyire ete ho a aware de entawantawa ewum so ade ase nti obi timi ka che ni ku se ebi a wanya de wo ye no a meja aware ana ase sa na wo ha me wo tete me se o kan verbally
na wan chire ntino obegwa agojina se mde bi atwam meeting se no wo ka kire ne ira na ni kru se wanya de oya enti fine we educated woman any ya titinu fifie so what they say osuo nyangopon enti on pese obegu ni kru hu fi public for years me ne wo na tie asana me ba beto me nwom nyina na me brother nwom so me call London ko boa no we program sana me wo wiase no me call America we program me ko boa no ye call studios together some of the song me no me go amenyum atadwe twa mu me ne na composition me ne call Germany bodo saiga ho obe studio me yenwum oba what ma say we have that relationship ya sabe what they say otimi trust me ma me ko talk akra de breno abra wo hunu ka no na me de akohia no airport nti ye wo yonko don't so when mam say we jaya en go share mo be ka che me say papa ofre makosa yaw mene mam say we jaya ba bibia say ni ho pa chonti mutie rumors e wa abonten say when mam say we jaya ye odo ya mam say wa edo no en wo kire kokoa mu letter command say bro ebi ade ekode nam social media no enye entibia ye nye ne mayi na mpo no tie se obi wu samona mo se moje amamredi nyesa na meka nyesa na moka nyesa na gana ina aka to obi wu na nka mo amamre mu no ye ni na afia ikobie na daka so koyi na kokoa mu letter de beto public pastor so ati say it is all fa be ma woni na wo ana woni ne ti ho e wo mba na koyi ne kokoa mu one ne yira wo beto se one ne yira wate e wo mpani nsem bida so what you say na koyi ne kokoa mu lete e de command lawyer na se nko mo fa metanehye maame no but nyankopon chaade se nyankopon apepa na ni wase ni suo e na wa hye na ni monyam because no mo se mama se wa pe daddy kojofosu alumba aden wan complain amagana fo nyina ante e na wase mintimi ne mikrusa na me ne ye droye ho e na ya kan ye ho ntam so minya no ono so enya me nkoware obi what you say mbacho what you say ntimu ko yi letter ne bae no e na be sai maame se wati o se ono kwa no oni ni ura no kasa se ebi ane be bi nsesa nye saa de ebi na se opeso osum na wonsum no e na wansum no e na omo atena ho saa ba be dune na ye last meeting kwa ye no asema mama se wa kan ne se mi ura ka kire me se mi hu se wa wo a me mano ha me na me pe ope mofra o se be chance ope enkola bibio pese o nkola because onyan kwala wa ne nche nti anya se wonim se ni kunu ene oba bia wo onim ni nyina but oba odo okunu no o se odo me yedai oba pa odo okunu no Ghana man o se odo me yedai ma je so ade oyi obi a odi ya o sese ana wadi ya wache ana fe ni odi ya sese ya me no kase de ma me se wa Ewurade aka na asem ama no wapepa na ni wase ni so de si amene kase oni yawo wabehu Ewurade agye Ewurade adi from day one branches ko Fosu to from yene de mpaibo anopa bia igina prayer so enwumire bia igina prayer so ye sori ahwemache so bompa ode ne ho nyina ato Ewurade asunti Ewurade yi ya ode ne nyina afiro if Ewurade se yemfa ye ho bone ncheche wamfa onu bi bone anche no a onfa wo de ye enche but what you say Ewurade say we should forgive one another, we should forgive in our enemies so that our heavenly Father will forgive us. It is why they will be beyond when from so be on their channel. And we need say our enemy view, but pass on idea we di yaw el kukuemu, but they say we need yaw be then what to eradicate. One more social media kase Japadientin wo kun sa kun yi. E dey asem na we ka kire o. Oh, one more social media. If you create na term say Japadientin and I walk a queen. I walk. Me ba ma menka asem ba konchiro. Papa ya ogina hai. Your friend of fire poku me of fire poku no. Menene ne wo America, Maryland. Daddy Lumba, any mama akoso ase one e de no call abruchiri. Tiemie. Afi no free America awaba. Bisa of fire poku se hwan na wonimu no. Me pa cho hwan na anim so ye wase. Definitely. Akosi asewa. You see? Yeah. Otia me odi masem ko se na na we de wasuma. Enti obi kan nsem o social media mesrem mo ma ne nya abufu. Omo enim ena omo so share omo opinions. Nti me pamucho bebre nyina mfanye mpaibo. Na ye nyina ye nya baako. Pacho what you say? Because me brother baby I am me ba. Me hu me brother ba meet me intwem. Ena me ofa hu kwadwo ba ontimi ntwem ne na no. Pacho what you say? Is a ma me ene ma me amisa. But just what I say, my mammy said, we see you here. You must negotiate in Sitamini Lumba.
so what you say and sister star coach na sister Fosti what you say Mela nomne Derek and me nyina so for years in the sebe ye man titimu man me brother wakọ baby a eno nche say sebe ye to ne man twene ye to ne man twene emum no say the SS o de to one fan to one penny for say a free talk what you say and dua Asante Fong chapter 1 verse 1 was it say dua kokoda nsuomu a mane dane dufochi a entimi me ye denchem pajo what you say so no be 1 million does not mean say obetimi aba be legal wife and I say be a eyire ye wo yira ekofie kosre no na wakoye ne ho ade amamre kwan so say de tie no what you say ene ye wo yire nso akọware no amamre kwan no asade akonkrata mu tie ware say wa amamre kwan na meka ho ene wo musa akọ Germany Deutschland na sa akọware ho ene wo mu ntwa enkrata no ya wo da so ye Mrs. Fosu pastor what you say open e ya me de be ma Mrs. Fosu me woni bi bia wa ha me mama say wa details wa dey so Mrs. Fosu sa na ye frɛ no nya se bia ne no obepe Fosu di ato no so but what you say e frɛ no mama akoso ya say wa Fosu sa na ode pastor what you di ni kru e na wo jana na mu say kwadwo ne me kasa enti pepepe yo de mi wura ka kire me ne mu so what you say woni say woni ma bebre kwa ho ibi mi wo wiase no kwa na ma na ono mu bi wo ye no me brother na pie sa ma ni na omo mo hwe me de wo world omo nim say me brother ni mo omo say me brother fi mu nipa na be brother fam say osofo evangelist papa say na de no omo ye mama say wa sa ye nyina say be di akire bi nso ye de respect amano pacho what ya say ye no omo nyina esre fache obi aba me odi dwantoa abreme ya woni mama akosia say wa ni kunu that the lumba ewo ye pacho what ya say odi dwantoa abreme ena tie me ena me de no koma mama say wa ena mama say wa ji akola na ha gen no o epanimu ena obọ mpa ye ma boy no pacho what ya say ena osa ha ge yenua ba no ena o se de oyi esie bia wo de ache no what you say ena omu nyina so omu no omu su it was a very emotional no omu su ena se wa se de esi bia no o de ache no sa pepepe na esen ka yenua ba odobuani no omu am se wa no ba be ye pacho what you say mama me sorry de esi ni nyina ye ma ye ho hyeden na ma no kure pepepe yo but ngofo di wachi no omu ye yedum e be dru ba bi be chinsam because don't forget say so be hia mo bi afi Germany according to Mofrana no mo na ubehia maame ne tua bills ho no one na ne din da bibia so se nkwala mpese wo mutu kwan a so mo ye German forma enti ubehia no one day enti mani pa nyesa so ade ati na busuafo no wo mo ne nkasa obi bia antan no pacho obi antan odobo ni wate ase obusuafo nyan ne nkasa na pepepe yo mra se maame die tie ne se ukunu nwuye enti men nkasa ukunu awu se de be ya bia daachi bi no be ma bi pese obesre ware a so that obetimi aba besre waware but ukuru mu ye na aka so ukuru wa na sami ikuru die ya de ketwa evangelist wo hwe se de abusia esi ye omu tuturu abusia panyin so omu file question the locus of amame akosia sewa na je still ano abusia panyin ni dom nyanji ntu mu se me patch omo back court no na o se omo afile o de amane lawyer but judge ni tu omo fo no abusia panyin ni aba no so se no o consult me se me ne mama say wa ye ne sister akosia bempo ma ye nyina ye nkasa na ye mfa pepepe yo mra nti me bompa ye say mama akosia say wa de ba bi ogina no say woni na ye legal Mrs. Fosu ne ho an ogina so mo beba de a na je say ya na bibia ye boko nti Erade nhira mu nyina may the Lord God Almighty bless you all Erade nhira ma kunafo nyina Erade nhira ma kunafo Misa me na me kodo so me amesa una edine okay nti amesa wu ye Lumba de ne boy nyum no me mimisa question we ye ma me amesa wu ye no hu ma me akosia say wa wo why not ihu ne pa o be ye dey sa it's repair ihu bibia eti ayo nwanwa se nkrofo ka se ma me akosia say wa anyo na ye oyire oh my goodness ain't happen that oyire sa nti when it does so say the tie bia no kura ba bedadi really when it does so pa efutuo be na ade be ma ewura asese wone no etwe ewo kuna hu said the papa she kan ye no sa pepe or relaxing na sebi o men maame no na on kasem a be to ne yam maame ne very good senye sa maame we ya me kana sem ya Lumba ka so de mbekwa buruchiri kura maame ne na sebi o ka bibi gu me wo fa asena so mo ansa na o de me ye dai eko
we ni papa inti efutu kakra de be mama me no ye odobro ni no so on relax na on koma me na ase ne bibia ni one ne nyenka bo e bibia be to di so yeah ofa me da say me jo number me enka ni ku me kan ho Germany akwope na waji uji wie na se lumba nso firi mu wie ya afedie maame no u sankura pam na firi lumba yie hu aden amamna ni amane ya kanfo yi no enko yie ba bi no mo support sa wa bere odobro ni amepacho oba lumba ho no na lumba ne na popula se pinto anka odobro no obetra ho ye wo so many lumbas ya se bi omugu nkurase ano mugu mikrom asuo makurase a mo po obi aso mumu ha na ekoso mu lumba no onye dua wa ye from anka odobro no be kwa kwatra ho na ma besie bi se wa bre lumba odobro no ye de ne ma no wonu ye fe no abawa bedi de obedi de wa ma me fa bre obi awo house help ka nie we no office na no ho kire no pa na we tilumba no obranka nkwa ye panta man kwala nsia ko be wo umien ka no kure say be the father that we be man nkire say bibi to oba ho nka bi so atiase be ma de anya dia obetwa ho but that doesn't mean say say ye nyina ye be support say empratwe and say ma odobro ni asem we ejina emema ye wo ha nyina no obi anwale ana wo wale a wo betwe mpra na ye kwanfa ne nyere and emano omo hu se ade we kwama wo mo enti so ye slay queen kan hu se unye slay queen mo abrewa wo be ware enti ye slay queen ade o si ye ni mam ya kosu asa wani no kai wo dachi e bia na mumu bi na ma ne bi be wale mo na se mo decide yo sa oba na obepe certain legal wife no ayate no MMP obia ema ye wo common platform na e was no ye be 60 be me umpra ye nu 5 nti wo ka ho me na me coordinator wo oh Ghana ha de so ati ase Ghana ha de ko fo che se ma me akuta se wa de nti ema oga oba court nyina ye letter a free friends odoboni lawyer elumba lawyer ko free ho ba ye na ma sa ko mi nyina ba wo no mo ya address da bi ma akusu ase wedding kan e ba court anaso or someone ansana letter no eba nti letter no a ma akosu ye sama na ansana e trigger omo na omo di sa letter no nyina ba ansana omo kotwa ensa se ma akosu ase wade ensa lumba no ensa koma na busuafo mi bu se o ya kanfo wan na wo koja wale a wo kwa no okurensa na ye di some paper na se cement paper afa ho ni aturo di ni wo ho na baba wa bi a wa hye high hill na se wa hye nails na wa kotu ni atwa kama wani abre na akọ no na ekwa kotwa sa de mo me nka no kure kakra media obi beka say we ye be man na che say we yi na obi antan odobro ni let's establish that fact say obi antan odobro de pese no kure dead ya ma me no mo bre o emani bro no obi be bra wo be hia ya obotwe oni hwe wo be ton ya ma hwe no ebimpe na akwala kitua bia bete ho ene ma no krom so mo ware yesi ade amu ye o ma me ko say wa no ane ma enso letter ba so mo support sa ade you see enye so mo support once ye duomudin e fole ho so ati ase ye duomudin fole ho na me pa che o ye duomudin fole ho na ye bomudin de woni de nu so mo be ka ba be yo mo no say but amu di bank o ma me statement o de ba bontin no because senye se bitaflachi wadwen bone ene wo odobro ni na pamfo tirimu a atam obi a lumba wo de fanse lumba wali metwa ne yiri pani mam yakosu ase woni ne shabra kwase ene ne mam yam panifo no mo be ye toton ne ma ne nam abankesie mu ana mam yakosu ase woni ne ma omni mu hwe yesi ne ba ese wono ne ba Kevin ne nipa bi a ono me yakosu ase wa eyi wo e ka eku no enya no kure as far as I know no enya no kure social media na ye adwuma mama me akusu ase wan ni wo first hand information kakra enya no kure ma mi ni mo wo hwe ne ba ka bi mo net ya buchire ne ba be na ne ka ho okay ni chochom cho be na ka ho enu anse odobro ni mpanimfo bi ene ne na mabankesem na even se ayeye kura na se wo papa wu a eya na sometime now no e ma no wotumi e bia na wo abankesem ade ba me ma won kan sa na won ko abankesem nu se papa shi no ka ho me ba but anya ma me de anya ma me papa shi sabi wode odo ne e ka edi ma me ti but metimi akasa onye busuani okay enti abusu the immediate family na ye ma me akosu ase wa ne back heavy no no they were not aware it would mean ka say bia me apia to metimi akodi akire ma mo kwanya bia sama bakoti sabi nya busuani sama bakoti edi etina maba enti de ye kan say odobro ni wa predodo no udi kokromotie su koyi de sutro ene ja ukan ena wo ye mafa nso a e bia na enya nwa no afa no akofa na ayi nanka me ba chawati ase enti de wo ye no wa moa
One more situation. One more no akofa saa asem we nyina ba. Senka maame e ba ye no kan one aso mposa nko ntimi ma efia na ne dade lumba tim. Na wo me fam no anu ni aso nko mko be kwa kotena ba bi ba o pe wasem a o don't no. Oba ye no oba no betun me ye sure say bi o kan asem ni tia o. Me pa cho tie. So say o hwemu o emra ye hu social media say maame akoso say wa ete ho e no odogbo ni be ye na tu. Video no nkofo do na we cover omo be na tu no de na ko wura efie eno achi ba ko ansa to so biom Roman father ene your friends say maame akoso say wa gina ana odogbo ni gina ha no kase Ghana fo asem bi ni wo eti mu twa bibia mo saa de we say enyina achi ene say gina court wo kan say adwenboni be kurati mu otongum odogbo ni yes adi otongum what you say ena akura no moko ni nyende no okeka ma say no odogbo ni paint picture bi na Ghana ni wiase nyina won say maame akosu asa walumba jai no ana say on value olumba bra to anya no eja be no jai no ana me na me de minim say ayi court awale but o mama Matthias says ordinance marriage no customary marriage no entimi supersede ordinance marriage okay eti wo de opa koye oba ba ko ho ade wo court ana say ordinance marriage ana say civil marriage na we aka chen say wo de wo na uti usisi mu odin a wato pem odin eti ko wale madu aka ho madu na awale nyina no e not and void in terms of the law but what you say eti de can say odobro ni wanya de se maame ne ba no be famwa enkomo papa be na mo ni maame ni di maame akusa se wa hwe na tim so abreu obi oti aburuchiri na hwe se de maame na ni ayesu a wa bre 17 years atopanwre mu a odobro ni agye free nsem atopanwre mu wan to ne panda so at say na wo we atei wo we na no pa wie no mre wo we atena no pa wie no mre etu odobro so ye young 37 or so or 31 eti na che wan hwe kwa lumba kra na be kwa kwaka kire ni fun so wa we awen because 17 years ankwale nsia the panel first born afi no we je 13 years afi no we na odobro ni nyadwo bone no de kwa wo akwalensia obi amuso yale no oto atopa ba aku mienu miensa enan ye pantamu a ensia nko a ya lumba yale no yale ba ne ba bi wu se bi ne ba bi wu ya consider papa and have enti wo de takay be kan no everybody timini ayi na ye kan no timini ga wife ye be sere brogese no se ye program mo fa mo nka de ya kan mo nko twist na mo ye den no kure begina se nya meti ase maami akosu asa wadi nkunim ono baba ye lumba yi ono baba ase kunafo na nye se bibedi wa a ye frɛ no se sa chick what you say eka desen kan maami akosu asa wa ko dane sa chick kan adwenboni na efi odobro ni na pamfo woni odobro ni adwenboni na ode sa di ono maami akosu asa wa baako na mo ye ma be ya me preempt but e bia na aye ni kwa no odobro ni antimi amabi samo na me be free video atimasuo na atimasuo na me ba ye no Ashanti region man say Ashanti former no omso mani abre papa omsi sikao aduani o aduan bi omde bebo amam yakosu abia no omde bebo no omani abre hwe me de hye oba amasewa papa waja na adwuma to no storm hwe Billy Godis mom ayo no se fe na nasewa hwe na tade achi ji ya tade na kikire wo se kutu abusa ayi rockstar wajane abusa pe wajane tupak wajane tupak neze ko dina ono menene tete empenifo se sabi mpredwa asema eni dance no ye yitwabi ne ye dia ye dance wo hwe asem na e baaye no sabi mpredwa asa nyesi ye fiti ya na ye ka ase ye be support maami akosu ase but wo hwe de ekona first interview lawyer mfa free e wo se maami ni free papa ni free Germany abagana no na ne batwa no fo ano nti sister na the first born of 15 years in sister wa se woni be ma ware no utifie na sabi mpredua wagya wo ho na wo batwa no fo ano na wagya ho na ka wo ne wo ma se na wo be fili sabi ye ma me ware da but utie de ekona na se uye wonye humobro bi de ama ma me akosi ase wani ti na ma ye ni na ye yi nim se ye support no na wo ba court no ware hyemu se ebekwa ama team nana eno die court ni nye mu aye nti no se metimi agina aka se ebekwa ama maami akosu ase wa na enkwa na meboa ena moreover ye ntimi nka ya asem nti na
ye de bedan court no enti de court beka no ye de asom ne ye gidi e wa rehyiemu eje otwedi ampo di because onu Nyankopon no ka se de waka abomu no ense se obi antitim enti se Nyankopon ye onyame ye som no ne Nyankopon behwe nyame nanim ana se Nyankopon betina ma oba yaya no ho ade na se obi sebi abaji na firi ni sema menim gwase aka nyame ana se Nyankopon asem na enim especially se Nyankopon asem ye no krent meme moda de megidi se maame ni bedi nkuni menya hu de court ne ka but me Nyankopon na megi nanum asem di ntinim se de nkuni de beba ene odobroni bai wa mabi obaya nka bebam na ano ade nka bebam odobroni waya odobroni waya dai se wo bam no wote wo na wa wet babuzieni no dabi madam for no se maami akosia se wansi ne obusia dabi da mi ba no kametu ni duku odobroni baya kametu ni duku nke bia asame nke bia o mata me de mekọ ti ye ka chense nyame ya adoma eye nso mbe ni kumasi ha oba onko ye ra mampanyi joma ma onde enim so onim nante dada onko je national security amommo no ba no be ye concert besu sa ni su tantan wa ha on obeti de nti be ye ne se su a wo su na nya fe atia kai eya awam su awam su se de mrs te ka opon fa ne kon no pagya ne nan hwe wiem eye hu no ma mi agosi ase wa bele enkrofo si wo su kura e ma wa bele unse sometimes asam shiwa ye untimi nsu na wo sugu yem sa na ma me de na akoye ti wa bele nti be no omle ye omle ye hwehwe ni mu Davis ono na atena no 115 years no na atena ho adebe na papa ne ba no ya ne wo de check no say 2 years wo ba ko bi a kyerem ta ma na papa ne yare no wo de check 15 years na nkwala 6 no 2 years bi wo ba ko ye say papa no ba no onyare papa no ba no onyare ena na bikunu na so yare na so hwe na ontumi akwa so obi ansoma no ana ye se da kwaje no ne ye de besi fie ho otumi ko so atase bi mu ka se ne masusa ne ye ne sa tama no woje papa no every maami akosua se wansem ne sana maami akosua sa se no so ne masusa sister enti wodwene ho enti penfo se wa ma oyonko entwa enura osu entwa nkwa osu ntwa nkoduru asem na ye wo ya pa ya sister me yo ba wo se me ware da se de me di kaka but utie ma ti se ya se waje wo maami panimu oye ya size bi mpodi anka wo be fa ne normal so maami panimu yesi according to source no muslim baba panyin na ti se odobroni oni ni fi Calvin yes nti wo maami panimu no akọji ni kunu na hwe nso na wo court he bi won we 1 week no maami bi na no woni maami akosua se wa na maami kokọ uzo hunu tim se yes maami no ho ofe no hu ne one on one unso utim se sebi pressure asamaame no how bia na no so ana sebi o be ma bia ma ne stress se maami akosia se stress nti no wa sa wow so me be ya interview wo bra ba ku bizam se me was menya 18 ana bizam se menya 16 me bulo wo me 20s and so sebi pressure se na se masumu dweme no wo mi da bia wo be se me ya akola sa ti ya ye na ye fan 2 ye nuanum youthful aware sebi eni sikachi nkoware eni anwofechi nkoware eni be ma ne tenten ye nkoware ukoware abompa ye na eni ne rasta echi nkoware ukoware abompa ye na sebi predia sa wodi eni edin kakra sa ye dai atato mefani na sebi nkoye adwuma na sebi mfani na nkoye konkonse die wodi mpai bo kakra na eni edin physical na wodi title ote ase aha now dey say me de ya krama ba media so eh moda passion wo kuma pa ma me akosia me kuma na eni MPP ni na team legal wise we move na pa cho so dey say amasewa say yes to we kra na o se pedate e ma okurani ne ma na odobro no kwadi national security family odobro ni mi tonya me kamesi na kwadi national security me akum asia o ebe tu ni duku oba ha bia o mi tonya me kebe tu ni duku se hu wasankwala no makan asa no matumi abanti sis no de ebedru I don't think say Germany kwala na o mama kan wo de no abetu unum say ade omo ye nsuye no me was information che say maame no de tu mu say December take it board eti komo fanko jena ade no na nkofo edu mu sika awie nti sa time no de obetime twa ne nkola ni nyina aba aba ya
say abusuafo say any abusuafo ni ti we so mu jam say omo nti ase what is ase me pa cho mete what is na wo me pa cho mete na dem pasa me kan say wono enkwala ne ntumi nya ye me ntumi nkogina ho nya ye se me ye ba e wo se papa ne mana kasa betena se e na nkwala no nka se ye nya ye papa yi ticket no so maame no maame na etwa sa nkwala no me nsa ticket e so ka sanka on the season ni omo ntwa ticket mo ntwa bi ma nkwala no so mo se mo ntwa na mo ntwa na mo hye wo mo say the next time in a way no mo yi wo ma firim me sa na me no o mo pese in a way no mo yi maame ne firim e no so nya adwuma kwa sa Ashanti region ayempene e yi no so nka ye nye ai sa na me